अहानबद थाजनवाइब मरुइब पाउ खरा मैम थमजगी चुचामपुरदगी कुकी जौ खुलाई पाइबसिंग ओइगनि हेन थाजबसिंगना फादुना सेलगी डिमांड की दमक फादुना पुखिबा असमदगी ड्राइवर अहुम सिक्योरिटी फोर्सना मतम सान कनब ngमहौरेरि अतोप पाउ मन चुचामपुरदगी नुपी अमना नोंमै मरु पुननबा होटनरमबदगी मिजोरामगी लेंगपु एयरपोर्टदगी फगतखि हाइरि माकी ममिंग नति नेमनै नौसै कुनगत्रेन हाइरि मा मणिपुर की चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनवती वोंगदगिनि हाइनसु पावमन मखाताना फोंदोरक्ली अमरमदना पोपी यान सत्पद सिक्योरिटी द खुद थारखिबसिंगी मथत केस लखटकरे हाइरि लेंगाना लखलप वारोन ट्रक की कैंपेन की सरुवा मोइना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा लुंगजंग विलेज की सिंगसांग परेंग द पोपी यंथब सलुबदा सिक्योरिटी फोर्स द खुद थारखिबा मियोइसिंगी मथत एफआईआर लखटकरे हाइरि पाउसना हाइरिबना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की साइकोल पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा लुंगजंग खुल की सिंगसांग परेंग द थारंबा पोपी पांबी सिंग यांथनबगी दमा एसपी कांगपोपी मनोज प्रभाकर की मेंग मखादा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सीआरपीएफ अमसुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाउन अपुन मतिम मना मफमदुर संगसिनखिबा टीमदुना मफमदुर लैरिबा पोपी पाक सना थाबा सिंगमाइसिंगदा हौरिबा पोपी सिंग हाइदतुना मंगननबा संगसिनबदा कोकी एनपी मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइरिबा सीएस Azang Khongsai gi khuloriba lungjang village manakta masingyamlaba makutta khulai paiba nupa nupi kyana security force sing kangbodubo thatuna thamki loinana security force sing aduna popi sing anthanaba sangba du athingba pirakpadagi mungnaba thokibani security force ki apunba kangbu aduna sangsinduna popi sing adu haidana bohonabada miyam aduna namduna haidat hankidi police personnel sing gi masingyamdabagi khudongsa balawraga miyam aduna police ki gari thugaibaga loinana makhoi gi khongthang asi lepnaba kiyanki थाउदोदु थुखिबा खुदक अदुदा एसपी कांगपोकपिना लुसिंगबा रीइंफोर्समेंट की टीम अमा लाक्तुन इरांग अदु लक्षनखि मियामना इरांग सगलबसु चंगसिनखिबा अपुनबा फोर्स की टीम अदुना मखोइगी पांगतोकपम थोकपम मथौ पांगतोकखिबगा लोयना पोपी थाब लम एकर निफुगा मंगारोम अमादा थोनखि थाउदोदु सियनरी बिसिंगि मथक एफआईआर अमा साइकोल पुलिस स्टेशन लखिबगा लोयना थाउदोदुगी मतन थिजन बाउख्रे असिगुम्बा थावोंग अदु लेंगाना हक्सिना लौबगा लोयना अकन मोन कन्डेम तवि थाउदोदुगु लोयना खोंगंग अदुगा मरी लेना सीएस अजंग खोंगसाई की मथक्ता अकन लीगल एक्शन लौखलगने हाइरि मणिपुर टॉप चैनल की मैकेरी की मरुइबी इपाउसिंग मैमना थमजरी अहानबदा खांगला पाउ की एडिटोरियल मैमना थमजरी लैंगाना पाइखटब थबकसिंग माइ पखनबा ngamdrabadi wanthok lairoi मणिपुर लेंगाना लेंगाक लोन अवनबा मपुरनबा मदि एंटी सोशल सिंगना जथब थबक सिंग थिंगनबगा मरि लेना लखलखिबा खोंथांग सिंगी मनुंग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लिंगबा वार ऑन ड्रग की खोंथांग सिंग असि पनबे याई लेंगा की खोंथांग असि मखा तरकपु ओइना एंटी एक्सटोर्शन सेल हांगदोरपा मदि एम्प्लॉई सिंग की सैलरी सेमबदा सेल लौरम थोगलबदी अकन एक्शन लखनबगी अनौबा खोंथांग सिंग असि माइ पाकना लखलबदी स्टेटस की लेंगाक लोन अवनबा मरि सखतपगी माइकेद खुमांग सखतनबा ngamgani लेंगाना लौखलिबा खोंथांग सिंग असि ममांग द लैखिबा लेंगाक सिंगी मतमदा अमुक्ता उखिद्रिबा खोंथांग ने लवी लेंगाना लौखलिबा खोंथांग सिंग असि की मथक्ता तुआन डिपार्टमेंट सिंग द मथौ ताब फाइल प्रोसेस तौबदा मतम सांगना फजिंदुना थंबदगी अथु अकाई होइबा प्रोग्रेस सिंग द असौबा अपनबा पीरिबा सिको होननबा थौरांग लौखलबदी मियामगी अपियन बोयगनी फाइल प्रोसेस द अपन पीदुना अरेमबद मतम मंगनबदगी अथु अकाई होइबा थबकसिंग नंगनदबगी वाथोक लैरिबसी फाइल प्रोसेस द पल्लिबा टेबल अदुदा नमै सेल पीदबगिनी हाइबजी पुनमंगना खंगनरबा मदि हाइनरबा वाफमनी टेबल खुलाई थुना फाइल प्रोसेस होंगे हैरबदी नमै सेल पीबगी सनबी लैरिबसी थिंग ngamdrabadi एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लैबगी वनथोक लैरक्लोय अमरमदा तोआन डिपार्टमेंट सिंग थबक तौरमबदी पोथाख्रबा पेंशनर सिंग फंगफम थोकपा पेंशन की सनफम लौनबा होनबा मदि नौना थबक संग एम्प्लॉई सिंग एमजेन मतम सन पीदबदगी अवाब क्या मयुकना हलिबसिंग असि थोअंदनबा मरि लेनबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगदगी हौरगा मखा ताब स्टाफ सिंगना सेंजा थुमजा याउदना पुक्सियल सिंगना थबक तहोननबा मरि लेनबा मिनिस्टर सिंगना अखनबा मियेंग संगसुमी लोइनना लेंगाना अवोनबा सखोटपा सेटमी लोन की फिबम फबा तंगदु लैताबा स्टेट अमा ओइनबा लखलखिबा खोंथांग सिंग माइ पखननबा थबक लखतबा तारबदी लखलिबा खोंथांग असि वनथोक लैरक्लोय लेंगाना मियामगी दमक लखलिबा खोंथांग सिंग हौजु फावबगी ओइना मापुंग फाना माइ पाकपा लैत्रबसु खोंथांग असिमक्ति अफबा खोंथांग ने लवी लेंगाना लखलिबा खोंथांग सिंग अममम तोइना माइ पाकना लुसिनबगी पानमदा अखनबा मियेंग थमलबदी थौरांग सिंग अदु खुमांग सौसिनन मंगमगनी
ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯆꯪꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯀꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯗꯤꯠꯇ ꯃꯥꯡꯖꯣꯡ ꯆꯣꯡꯕꯒ ꯄꯪꯈꯛꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ihul phawi haibadu miyamna khangmangami thaba ama mai pakpa natragana paktaba haibasi hotnabigi makha poli hotpu hotnarabadi mai paktaba ngamdi lengana lokholakpa development work ki thabak sing mai pakhanana bohonabda bureaucrat officer sing amadi makha tabi employees singi maphamda honaba kanba puksel sengba madi kathokpa ngamba sangi pheba masi leitrabadi thabak amata mapung phana mai pakpa ngamdabada natana lenga ki thaurang sing amadi miyamda pi ki bathajabu wafam sing thabak to onthokpa ngamdabadagi miyamda lenga ki maphamda leirakki bathajaba sing punamak mangkinabagi maram oirakani lenga lon gi supli pai ri MLA minister amadi executive ani gi marakta cooperation and understanding leina thawai pangbaga iroinana miyamga puna khong thangmina batarabadi aphaba lenga oibigi mathakta development worksing manglomna khumang sakshina sapangangani phibam asi lerakpa matamda state asi sakhotpa tangdu loitaba madi setmi lon gi phibam phaba lamdam oirakani thaji oithok loidaba thabakta arembana matam mangaloidabani mai pakadaba thaba adudi mai pakanana bhonabada ariba pangal thona loksing puthok hotna waiba kangla pau editorial mem special content moina memda ahan mata thamjari makasa tharak poina topa pawna jeribam gi osi oiramba ibo tombi thabakta hanjin hanbiu jeribam district police station da osi oina thaupuram inspector sagapum ibo tombi bu lengang na ngapiduna mathauda muk hanjin hanbiu haina sinlon club lamlel atingbi hinghat jeri gi sirol man hairi lob asigi president paunam premitai na press thokpa sirol sina hai inspector ibotombi jeri lamdam gi mating kya tawbiram banu pathuk pathona phaba misa amane ma ki tawbi mal jeri miyam na kawba lethi maram asina ngakpi heba lenga na sagapam ibotombi bu ngakpi duna miyam gi seba amuk hana tawhan biu haina lengak to apil torakli panba yabari sagapam ibotombi mamang sahi gi November 15 thabak tagi toksaragi haina ma ki resignation letter DGP da pising kraba matung DGP na aya papirak thabak tagi pothakhibani Amarom dana union budget miyam gi oide ke mega sandra union finance minister Nimara Sitaraman ngasi lok sabha puthokiba senba sai english ngani ga kunga manga gi union budget taseng namak miyam gi oiba budget nati haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi president ke mega sandra na phongdokri BT rota leiba congress bona pawmising unaba ma na mahna hai ngasi pupa puthokiba union budget asi Bihar gi election da reflect over Bihar election budget ni happy hai Union budget 2025 as India ki budget natragana Bihar election ki budget la haiba wang lakli pothok liba union budget asina India da leidiba lairaba sing amuk hena laira hangani ina khunba sing na ina khulana na basin ba budget ni budget asida lawmi sing yaifuna ba MSP panba uthi crisis oiba Indian economy asigi union budget asida crisis oiriba Indians economy banbu uthi amadi English ngani ga taraga mari ta prime minister na sahi amada thabak phangdaba naha crore ani thabak hap kani haina thamkiba wasak amadi India gi oina thabak phangdabagi problems sing panbu uthi puthokliba union budget asida department khara gi budget kat sing uba phangi madudi union government senba sahi English ngani ga kunga manga dagi na kunga taruki oina puthokliba budget asiga senba sa English ngani ga kunga mari kunga manga gi Sangdamna rubada English ngani ga kunga mari dagi na kunga manga gi oina education na sada 20.60 duga English ngani ga kunga manga dagi na kunga taruki oina sada 2.53 transport ki oina English ngani ga kunga mari kunga manga da sada taraga mathuga point marfu homdo duga English ngani ga kunga manga kunga taruki oina sada 10.83 rural development English ngani ga kunga mari kunga manga da sada 5.51 duga English ngani ga kunga manga kunga taruki oina sada 5.26 amadi IT amasum telecom gi oina sada 2.41 duga English ngani ga kunga manga ko oina sada 1.88 hantarakli
हंथना पुथोरक्लिबा बजेट असी प्रोग्रेस ओइबा बजेट नि हाइगदोरिबा राइखि ngasi puthokliba union budget asi BJP government asina mamangdagi satharakpa tax terrorism ki thawni masi asum reflect tawduna leiba mamitari awang nopok state maru oina manipur kumja english nganiga kungo homdoi gi me ahumdagi thoklibi irang sina sokolaba miyoi singe madi awang nopok state singda thoklibi irang na sokolaba singi matangda union budget asida panbu ude manipur gi praja miyam nati puthoklibi union budget asida irang asina maram oiraga mayum maikai sing ama ata thokraba singi yum sabina ba budget sing reflect tawbirakadra haina sound asa thamlubne dubo reflect tawbirakhidre haikhen su paus na makatana phongdorakli amarom accident gi sang hantarak pas miyamna road safety gi matangna khangnarakpanani minister Khasim Basum lambi da thokpe accident gi sang khara hantarak pas miyamna road safety gi matangna khangnarakpanani haina transport minister Khasim Basum phongdokri wapam sing asi transport department sindra national road safety man ki saruk ama half marathon amadi Fanran lamthabaga mari leina makna makha taraduna January tha sin national road safety man haina India pumbuda palan tawri masigi manung sin state asida su transport department na makhal kya gi thorom pangthokuna miyam da road safety gi matangna khangana na bohonari Imphal da natana district khuding da su pangthokliba palan thoram sida miyam da lambi satpigi satna kanglon road safety gi matangna mipum tingna khangana na bohona bani north east ki manung state asina hawkiba sei khara sida road accident thokpigi khara makhai hanthai masi miyamna road safety gi sana kalon khangnarakpanani nakalamarom da mi singyam khalakpigi matungina gari masing hengalakpana traffic ki bolung wong khalakli maram aduna miyamna traffic ki sana kalon singasi mapung phan inbiu one way no horn zone no parking zone haina thariba niyam singasi khangna satpi haina makna makhata ki Surakshiya Vision Rakshiya Road Safety to Life High Team the Pangtok Pathoramadu Yes Minister Govidas Konthausam Water Resources Minister Awangbu Nimai Transport Department Gimakok Thongpo Official Kya Susaruyaki SBI India Road Cross Society Manipur State Branch Health Department Yes Department Traffic Police Manipur Police Imphal East Amadi West District Administration Pulaga Pangtokiba half marathon adu da lamjelo isani hen bana sarugyari kilometer kunga mathui goeba half marathon adu city convention digi horaga kaisam palom da laglaga tidim lambi da laglaga malem gi oil depot digi leraklaga imphalom da halaklaga lamtha pamoiriba city convention da lamthung pamoigani aduga lamjelo isani rom na sarugyari ba kilometer manga gi fun run gina city convention digi horaga kaisam pat lambi laglaga hodam lerak phawraga city convention da lamthung pam pigani haidesu paus da makata na su phongdorakli losilak poina to papawna DR Congo da khuthong na kibigi thagdok ta miyoi satre sire DR Congo gi goma da sata kiba khuthong na bigi thagdok ta yamdraba da miyoi satre sire haina UN gi mekai digi phongdokli UN gi spokesman oiriba Stephen Dujarric na phongdokiba wapam amada Rabanda na sagatpa M23 rebels singna Goma City the Satrakiba attack asi the Mioi Lisingani Sani Pan Hena Aso Apanakre Goma City is in North Kiu province ki capital Oidibani Rebels Singaduna Katanga Make Oidiba Boka Butamna Sangsilakre Nongtok DR Congo the Satariba conflict asi English Singamagama Panga Maudragi Matam Digi Hauramani Adobo Handa Kisayol Karagi Matamas the Lana Sihiana Paktok Saktukli M23 Rebels Singasi Ethnic Tutsis Kangbu Singasi Mani Makoi Singasi Maru Oina minority right ki damakta lanthingna dun laklibani DR Congo ki government ki makai digidi Rawanda na sagoli ba rebels singa sila nongpok thangba region ki pak saraba lamdam gi saru asi control tawna bo khonari bani hanis report awri irai numita 2000 na phungdo ki bo apamada casualty gi figure asi World Health Organization amadi masigi partner na assessment tawraba matungda lepkhibani DR Congo ki government su wa khanaba du yakhi UN gi spokesman adi DR Congo da thukliba khuthongna ribasina mishimina thopigi sang si hena wangkhalakani haibigi thajaba pikhen su paus na makata na phongdorakli tentang nasum na mayam da thamjaram gi duga hausi ko ni mayam paus matang sa lusinjarage masum makata bana update mayam punang ngaminase